Addo for any common politics ni mo aye hwam mo aye de yie pa nsem ukoso ewo NPP for akache na okopie mu ho dia na no pe ya na chese chema Wontumi chema ba kope Kumasi Abontin so Ashanti region obeye eye press conference na ne press conference ni mu nsem a wo kire nyina ne se nsem bi ekoso e wo se wo address yie pa enkenkan Honorable Kennedy Agyapong ekogina simpie so Kumasi Abontin so wo ni showdown walk ni mu no na okeka nsem bebre e de nanim obunanim tia e wo ho no mo ntia no nti no se Honorable Kennedy Agyapong sa eye threat ahodo de ma Ahmed Suale ema adechi ye na Ahmed Suale gofo bia kokunu no sa threat no so threat ni bie ma eyade a obema police for ache eye Honorable Kennedy Agyapong na edikan ne enkotie nsem a eye chema Wontumi ede to dwa yakoba ya to aso ede ama na masra wo se wo kasa wo ka ne ade bi obi eye bia no anu ntumi nsel le mo wa wo kasa wo ka obi agimi manumi ho se me wo MPP manumi ho se me wo MPP mo ye nkwasiafo kwan a wo fa so a wo de kasa mekrew eye showdown ene ade no ene mani ntwa sanya sa na wo 13 me bie wa meme ya chew ayafutuo ena me de ma wo because why ya sa ma Ahmed Sure emoni ade so ali asa hwan no omuni wiase bio enti de mesra wo ya yini say free na koi emano anya sa ana sa wo dwen say wo betima ye bibia so a aka aya no cross 2020 no so sa Ashanti na anya de a central region so say in the city central region so na cha ma Wontumi wo ho na mini ho enti de mesra wo ne say Kennedy ka de wo betimi aye na ka de wo betimi aye na sa wutimi afiri na ene da ya no aye on the 4th enti aka exactly 1 month na ye kwa koto aba no me de ma asem u ba bewie e wo Ezekiel chapter 18 verse 22 o se sa odiboye ni be se safiri na kwambone so na wafa onyankopon akwan obenya nkwan enti aka 1 month anya se obelu so na mepe na emomu nsem a wo kan ade a wudidi party fo atem polling station fo wanto amame a wagimi ene sa na ema no sa wo bepa wo ma chew na wahwe wakwan a wo betimi afa so a ayade a party fo no wo benya onyankopon anim animonyam ene nipa nyina anim animonyam je wo hoyi sa wo bi ye Roma asofo na ene wo se anokra ye nyankopon fie no se okase wa free Roma asori mu na wakwa kote na asori a parish kura na wo no ompeka se won free onyankopon edan no a asori for the man ompeka se won free mu na onfa nko catechist kura ye papa mu afri dan mu enti same ya regional chairman na abra yewura Alan ka se onko bi ono man use any statement man ka se yenteti wo bi ayi na emu abra Alan ka se warizanya na oni MPP mu bia oni de e wo se kwan bia so se me yaja e wo se me ne party for ekasa enti oye osummu aye osummu ana ma me de letter e de ma party for se satisfied no on kan hu bia wudi a se ya adwentanta bia ma no omonti ni posters bia free party offices man ka sentia no eti we ni asemu a meka eti ma se me ba na ma ba bedi watem atem didie de wadi judges for atem wadi obi atem ehim for atem ani ade enti obi anim de obetimi aye sisa e wo Ezekiel chapter 18 verse 22 onyankopon ene ya sane warning dia ma Honorable Kennedy Agyapong ewo ho na yenko ne enkotie nsem Honorable Kennedy Agyapong e kan de fa chema Wontumi hu no yakoba ya to aso ede ama 33 constituencies in Ashanti region there 1996 30 constituencies in Ashanti region voted against President Kufuor. It is other regions. And a Tuma President Kufuor, Wontumi Dares, leader of the party.
ene asensi biem na awira ho ne kama kirawo ne dia penten wasi ne pen chebe ene ya kotua ba asantifo se omo ade de omo mpe alan eye busuofo Samuel mistake. I am telling you, Alan is going to pull surprises. Yes. Alan is going to pull surprises. Now, my say, whether you like it or not, someone talk about a mark in Japan. The traditional Ashantis, all of them will go to Alan. All of them will go to Alan. Those who are insulting Alan. Those who think Alan is not relevant. If Alan is not relevant in Ashanti region, if Alan is not relevant in NPP, Alan is relevant in Ghana here. Wamutiwati kumase, ADT Alan atam, ewa Wontumi station. Wontumi is just a small boy. We're a small boy. Wontumi is just a small boy. Wontumi and 4 Northern Regional Chairman, Volta Regional Chairman have turned National Council into hooliganism group. Woko National Council, the highest body of NPP. Now we got to Wontumi na the bro for 10 times more. Now I dare him. I'm going to dare him. Let him try November 4th. I'll give them showdown. Tap send a quantia if I send this free amanoni ever Ghana. So Europe, UK, or Canada, only how be or the answer of the Play Store and our App Store. Now I download the Tap Send app no. Or download the pet or Babusasa or promo code and once we about at the pet TV at the Ashim. Who was same say pet who are Europe €5, who are US, Canada $10, who are UK £5. Tap Send or send this Ghana free of charge. A betting a better mobile money wallet and as a bank account. Tap Send rate mukenkon. Addo muma yembisa we nkofo akeka nsem bi wo social media say by December there na NPP amanyoko agu ene nkofo akansem Addo ama isi ababi akone de NPP no sisi a ntokwa bi ababi a efiri ho camp ho sisi ne de akasa bi ababi efiri sa camp ho sisi de enokro ni nyame anim ni NPP emu ayedin na ensem bi say no eba na esisi a na Addo ko eye opposition ana se Addo ko akotena ase ana se ema wo free aban emu ese say enoma ekosu nyina wo Nipa ne ebo no na Alan nipa Alan fe say MPP for no person ko opposition ableko ankomo wo ho kwan se omo tena so omo nsam omo kan nyina ne se ye bebreki 8 break the 8 we have the men break the 8 enne yo mo kampe ewo omani esi omani so se ombe sa de no but enoma ekosu sisia ewo MPP amanyeko no ama MPP for benefo omo tie omo akasa bia benefo no munim be se omo nim a ye ka kire omo se ba bia enoma ekako ba bia ekako sisia no omo ko position NPP for yes wo hu dada ama yes ma wo dada enoma omo ye ene e say omo ko eye opposition ene say mokoto abato na mokoto eye mudi eye MPP amanyoko no mu enye national one internal election omo ye now eno omo select inipakuo kakra bi na ekoto aba no enti eho na owo sen kampanifo no etena siye na ensem bi a ebegu MPP amanyoko no ebegu mu fi emamanfo kon no MPP amanyoko no omo kam no madan omo ja ne tra no we di fa bonku no de fa di fa se se ya no ka say yabo chairman Wontumi a video yabo aya Kennedy Agyapong If enso a video
Utie ensema Kennedy Ohene Agyapong kama atoma fotirim. Na say me ko Kumasi. Hwe me wura Kumasi dwom. Baby a uduru ho no ma ye so MPP mu. MPP akoma ewo Kumasi market. A uduru a ye boji MPP so na ma enukuri nyame MPP for belefo etia. Amanfo adwena sesa. Omo adwena sesa. Omo adwena sesa. What is in market wo no see omo adwena sesa. Ogu a enipa wo omo nkasa on one on one omo aka adwena kire wo. Ogu on so no person back camera so mo bia ide ewo no. Omo adwena ayede asesa because the way empanifo no aye sisi ya wa monyeko no omo mpe. Ana tu amamo na omo mpani ko na kufo ado eso ebu no. Ebinu mo Kumasi market ne Kumasi abontre so asantimante ma meka se omo to MPP no omo so adwena ayede asesa. Enti ekoba se ya ama can election and I say abatwa a numbers and the winning. A numbers and the winning. Now, say I'm before Tronum at Tronum, the MBS say every almost have a power and be at 2032. Of course, because a no man be a chairman to be a I'm out for MP. As some 8 years. What's that? 8 years. Said 2032. I said 2032. Said 2024. 2032. 8 years. 8 years. Say NDC the Basaba power. Or Basaba Abet now. So because the way a normal air costs here or MP Amayoko no. A straight. And you party say Guana. But issues about MP Amayoko. Yami Abuma was send them back on October. Yeah. After about election, a best day and was a sir. Anybody na boom asa mo to aba e dia ma eye MPP ama nipa e say me tell you me say on the 4th Dr. Mahmoud ba obi aba we ni aba eh oh ama me say on the 4th of November Dr. Mahmoud ba obi oba we ni aba na MPP aba no e mo ko to oba we ni the street I don't know on ama because Honorable Kennedy Agyapong ejinam. Honorable Akoto ejinam. Adentina na opache say Dr. Mahmoud Baumi ankwane. Thank you. Ama e dia to form. Ene ko for delegate for edin komo. Okay? You know mo din komo bebrebe. Enne na me kan dwam say abato we November 4th emra wie no. Dr. Mahmoud Baumi ebe we ni aba no. Bam. Obaweni abano. What I said? Because Kennedy Agyapong we say was shasentem and as maybe a Kennedy start free you know. E say Kennedy Agyapong Agyapong. E doma e wo eye MPP mu a monto eye dan gina abano omo penasem papa. E doma e di Kennedy Agyapong achi no. Enye omo nya delegate. Mo no enye delegate. Ye nchenchen for ye. Eye omo ye MPP emma. Omo so nto aba ne bi. Ana omo ba to aba no ayi omampani no omo so delegate omo nyina wo mo no metwa ka se wo chembe 3 a emu ba ke se metwa ka se emu ba 80% e wo eye Dr. Mahmoud Baumi afa. Oh okay. What I said 80 about on the 4th of November aye straight Dr. Mahmoud Baumi ebe we ni nemo the dangerous so say 2024 December election no hon aya dia ehu ana MPP for share so say Dr. Mahmoud Baumi awini aye November 4th new year I guess we win MPP election no nche say omo no maji akonya and I say nche say aye 2024 omo na ebe win election no okay what I say e honum na asam no e honum na say Kennedy Agyapong atwi ala nche mate atwi ana nche ma Wontumi no ma wo ye no amanfo a omo no aye 14 voters omo no ni amanyoko bia but ye say oh enipa ade a wo ye ye ne je ho e je ko to ma no omo so no adwa and MPP Dr. Mahmoud Baumi on the 4th of November no ebetime ko win December election no and the Kennedy state no mameka no kwenche say MPP are very careful cuz and no cuz woman na ba ko esi opposition oh okay e say MPP na e say emu achiche chese ya ebi omu so ba kan kwen but enne ya MPP mo acheche say ya eye agogo we fashi we wo ha ekoba sa Wontumi win election na chema Wontumi ga say Honorable Kennedy Agyapong so kasa dodo ama ka so e say Kennedy Agyapong say wo kakra no
asama before why he Kennedy akomprekon ensema o kasia efa MPP amanyoko no asasa manfo adwene because Kennedy Ohene say okay was na say the video be a training and then say was MPP for be Friday every sika dey akogbo brochire no crap ewo enkofo adwene mu ewo Ghana for pia adwene mu say ye benefo no ye dey area benefo say bobo chef nso ase be ka kire say den chebe wo ye nyina chi if say Kennedy Ohene and say Kennedy Ohene preko Japan o aban oni benefo no ana Ghana nso Kennedy Ohene kasa yana elipa evelu na asem say e deep na wakasa enti asem okan so no nso wo mbi enti okasa wo ntwantro ana nkofo kasa say nso wo mbi dia na nso wo de sika kogu abrochire ni bi ana da bi say onkura position ya eye minister position okay enti fine enti on dey Wontumi embremu no bebere but na asem okan no egu MPP ho fi enti wo sanka MPP mpanimfo national executive for the women form I guess now issues where economy adwene ye fra Kennedy Ohene e say ye fra chama Wontumi ye so issues no obi anya ne campaign mo obi nkasa ntia obi mo munye se no komo fa enoma mi wo kom na eti mo amanyekon enoma ye tra won say ade no so akoye say we be kan na we abeso so we be kan na we so ba enoma ni ade ye dangerous no ena awasa Honorable Kennedy Agyapong so hu say ono na pese o contest eye president amati de ten say it was all back here na aharabti Kennedy Ohene hu say eye yesisi no sana no what chema Wontumi side no chema Wontumi side no say ye o kan sem e de fa Kennedy Ohene oko Wontumi stations na sem ko kuma se adwofo ma no ana omo betena Wontumi program so no ana station no ensem ka fa Kennedy Ohene ensem ka fa Kennedy omo mpe enti benefo se kukuru ja keke so be de ebeja se ebia chema Wontumi ene mfa se ne group no kaka se o de ade na ye no okay ya stop say na press conference o kan o se Wontumi di Kennedy Ohene atem enti say from now boy no o nye side me to mo hwe ebia wa man tena ka no ebia na changes be de ebeba ama sa no mana e kete problem yan no ebe de ebe fiwo angoba de sa omo kase eye chema Wontumi station wo eye Kumasi sorry omo twa Honorable Kennedy Agyapong adapa eye dan a obi be kase eti obi but won say Honorable Kennedy Agyapong so radio station ashefem ya ashefem no man fm Kumasi foi e bi so omo so kan bibi de tia enti akwai say eye Wontumi radio and afen so ashefem akwai say omo kan e no say e ben fom na esi fom anso sa issue no da wona esabe ma MP esabe ha MPP amanyoko no ana be dinga kasa ana mo workers nso kan ho ana me kan ama Mrs. Empany form na esi form a ebe ye hwe Dr. Mahmoud Bawumia da bena Dr. Mahmoud Bawumia akwodina simple so criticize eye Kennedy Ohene onye bi da da ben ana eye vice president akasa dia tia eye Kennedy Ohene onye bi but enipa pia omodo eye Dr. Mahmoud Bawumia no ana eye saade no eno na Kennedy Ohene so no ntra obi so mede efa na sika enwa nanka at the end of the day you better open on the 4th of November no be no sa abato be no afei no okay yenka mum ebesi na oka kire me say yenka mum ama me ga kire me for before ama foja eti enipa na oka kire ne say brabato aba me say me Dr. Mahmoud Bawumia ma we ni aba no brabato wana ma no oba ka hyeso yo na okogina box no a obede onto Kumasi fo no ebinom mo asanteme mu no ase wo kan say omo nto aba ne ma NDC Demo se Dr. Mahmoud Bawumia ba omo so omo nto aba omo ko jina so 2024 ko jina box so ato aba omo nka se Dr. Mahmoud Bawumia na ebedi NPP amanyoko animu akọ 2024 dia ene mbeto atia na akoto amalankash ebinom ba sa ma tete sans ebinom asem omo kan say okay alankash no se obi boto ma na wodi ehin bi ana boto ma alankash se na be ye obi ya that is idea wo no ana tu obi a ono so na say okay me to my align no and about uncle to because on pet NDC no koto ba na NDC e ko ba sa pe eno na ha wo mu abato bi atwatwa mu e ma 2016 2020 abato ko an pi na so mo to ba eno na nam so ma MP aye di no parliament e de ma wo mu no bisi ade na akwa say dodo against 2 Honorable Kennedy Agyapong ne Alankash sisi ano honorable ekasa na se okasa bi ma Alankash but omumienu nso no nkofo bi nso ho no ma omumpe omumienu na asem
Thank only mama election on. Nti sisi a obi akasa e wo media ne so a wo say NPP fo muntu chama untumi fo muntu ni fo muntu ni fo e na make say chairman untumi e bia na bia na refi no so we chairman wo ye chairman no asante no gina oda NPP fo ko ni nyina ye dey ano baby o say ka wo kan wa gene pa but because of say ugina enkrofo nipa elibako ednim nitinum edi ko say wo kan wa gene but uko chambers you have to become one okay because enya public chairman untumi anu asama o kan no be say ama be say kuma say the way MPP na vim no ho say the way na because you can Ashanti region there Ashanti region me amika sam so na go fado 2016 na Addo ko fado sikuma say ase Yesu Kristo na sikuma say bontre so okay Nana Kufuado esi kumasi abontere so a ase Yesu Kristo ana esi abontere so a enipa nyina botwi ekọ ne nchen ene opa na Nana Kufuado esi kumasi abontere so ya obo na we se o man ko se enipa mfi apoya na fo different oya ngodi na Addo chi a obi amfi na Addo okoje kumasi ko ya bontutu open okay bala se okoje kumasi amo bontutu itesu se like enoma nge enkoyi chema untumi wona we Ashanti no gina chema se say MPP no obia o chairman untumi enoma o ye no ebia nko position wi a ana woni be mo so MPP yo ma be se mo ko position eze nko wi a ana woni be mo yansam na ne ye ka no na kwati ayen agua ho fi a say ene de be tena opposition ezi si an se MPP for nya very careful chairman untumi was what there ye Kennedy Ohene se o ye bi ma obe arrest no I don't know. I say no, Mama. Because of you. I say it's ash. What's that? Go shape it through. As a boom. A behu. That there was such amount to me, and I say, "Pano, no me can. Me no any problem. Me no listen. Yen chaso. Yen ya yukuma. And Jeff Biana Alan Chamati Alan Cash. Every MPP among you couldn't. I'm a fuck. Oh, Alan from MPP. MPP. Oh, okay. And then they can say Alan from them. Say Alan in the pattern. Every MPP who can now, a billion so MPP so. Alan the Nipa 10. Alan the Nipa Makuma 10. Every MPP, I mean, me say politics, Mama. I make us a show. Yo, myself, but so a sentiment. Yana boys now, I said, a one we. I don't go okay. I said, Mama, you Yana fuck you. Oh, wait, but I if you're top by day. Oh, me a Pamano. Oh, yeah, Pamano, the young say. And my son of one could eat among your Kobiachi. You ever told about you? No, go for a tour among your go from. And 24 state no snow. A quay and a first state is uncle for no. And I have to okay for the young children. Politics, I never conscious a numbers. And to go for the buyer to a banner by MPP no. And a Buama MPP. The whole and finally, Yari. Rama, you vote people on the air, so why we are you? Yeah, sure, what you might say, what's in number? What's in number near this? And the woman and I go for I went to this dinner. What the team 1 million votes on DBT Dr. Mubawiano. Sorry, let me go DBT John Daman Mahama. Or it's really winning a 2016 election. It's a summer yak. But 2020 Muluzi. A suti, but I'm not chairman to make a press conference in Muno State here. Said Jayani the Ashanti region the two about. I just or say, 2016, your man ni ko ye no. Honorable Kennedy Agyapong didn't come back Canada, so no support na. Oh yeah, Juma pa. Chairman want to me say 2020 now. A honor a soti no. Ma Honorable Kennedy Agyapong en kase. E yo no na one me support 2020 ninti. And the numbers no so ete ye. Ninti na say Honorable Kennedy Agyapong e wo mu no. A che so mu nyina eye one no. E de eye nsunsu aso papa. E de abra NPP amanyoko no Ashanti region. Sisi na o twe ne ho no. A ono so e pese onya numbers no no so ekodi president. Addo mu say eye Ashanti region no still cry no. So mu koto about 2024 so better to because ono so benya numbers o. Ama make asem so. Me say NPP for ya ma so mo ko position otom. And clear. Omunim. Ada omunim say e say Ghana for no adwa wo mu. Omunim so. Sade omunim sade no. E die na obaye dia we ni nipa koma. Say kasa o. Eye kasa. The way 2016. It will be in the press conference na all
Honorable Kennedy. All about Kennedy Agyapong any normal. I mean, like I said, SCA and number first. Okay, basically, the energy na Kennedy Agyapong. And more than 30 minutes. Asama can say so or there chairman to me. Says some bien no Honorable Kennedy Agyapong. I said you know Asama Honorable Kennedy Agyapong be kan and then press conference na can I use here no chairman to me I can the Asama be kan and also a press conference. Say or there no say oye be ma enoma ebia sika bia wanya ene kwa bia ene no bia abfa so ba beka ena chairman to so ababe na no say what threaten no and so I am very careful or my police why they action now you say akoba say ya ama e nka mo ba people man ba Honorable Kennedy Agyapong to me be say expose na na dey call president ana ama expose I say yenya simple bi so kojina expose yenya platform bi so kotena expose mama expose NPP mpanifo o say ba kumpo de ode eye obia me refi nipa ne dim o say se nipa ne ya obeka ne ma oye wakra ha no mu nyina na ode kwatena minister no regional minister no a friend say Henry Cote also to say siba so Jesus obeka ne nyina enti expose na ne de koye president asa kwa say me see the bia 1 month here e wani mu say NPP for epa omani Agyapong enkasa kom no calm down anomra sim esa expose na Kennedy Agyapong aye no efa nyansu so wa NPP amane ko so pa won say ahyase na honorable starting ne to no na beginning ne nsem nyina akoye say me ba factories say I say ne ye na opese oba obeye no waka na si nti sisi expose Dabi na Kennedy Agyapong hu say NPP for ye bukata especially bukata na mo de ye no favor Dr. Mahmoud Bawumia ene ono so onyina o tell say hu say alan kodo kira matin we di me de me bu me ho me ye gentleman me na me nkasa ana Kennedy Agyapong hu say ene everywhere so dey free amanyoko ono di ye obekasa ene na say no emma wo kan sam say sam wo kan no kure say nya no kure ono kuto na nim eno so na sisi ya me no kasa ama Jesus so NPP amanyoko no so no otum enti NPP for no enu no mo sere breaking the age 2024 me say obada ba sore no say the yebra first John Dramani Mahama NDC oda sore ye ne yaba no yabo de ama NPP oda gina no onti ase because na bibia fe wo so ma we ni aba na bi ye beto ba na friends station say wo Ghana nyina no mafa atena so ewie na ye de omko position eno bi na ne to NPP no say eja ani amane e the NPP ekoba sa pa ma so ba we ni aba because say nkabom nim o nkabom ani NPP amanyoko no say ye nkabom eba 2016 omo nyina de vim omo di anigye omo di akoduro ekoto aba edi ma NPP mo we ni no ene ye to aba ne sia nationwide NPP belu so aba na Honorable Kennedy Agyapong kwa na enim se eja ono na oye loud obabo ntimbe kasa but on say Alan so withdraw ye ni mu a o se wa resign free NPP amanyoko no nso be ye expose ba ko mienu bi e wo ho no mo I saw ko interviews awodo a na one ntokwa ene ne keka ho ba on say wo se won so chema wontumi so oni mebi Alan Chemate no beginning no we na be say we fencing we party ba enti on ka asema ebetimi egu eye amanyoko no fi anase bia ede amanyoko no be ko opposition ti no da bia bi hana no aye quiet but Kennedy Agyapong no on this the difference no na no so ababua Kennedy akompra ko anti sa on me de o se pa buka on not fi tiri ni ho sei e no de asema she e no susu na de NPP e ko o sei mo no enti e no ne se obegya ya na we say ama obegya Kennedy Agyapong me say empire na mo say 1 month ya kai ma onko jaba bi na onko to bomb because already no enoma affect NPP amanyoko ndada edi nasem bi obeka ne bia eko bia no NPP nya ho nsunsuaso ebe ha NPP amanyoko ni ye pa anase ha wo mu edi me no de bia na make an say your national executive our NPP amanyoko no
almost sit down. No man penning for maybe obi obeka asem bia emwo bia obonko ne chen no man sani pan ga de enkasa na afi asumdue ga de embra and second Japan then sem mo ama me si na nsai esem wo boja wo mo no me si asase ma fo adwene ya na penning for o take condition ma won te hwe but wo si fom na wo ba fom na bia ne enam la pass ye ne nam Accra market ye ne nam Kumasi market nationwide market no ye de ensem no don't know the emphasize something in the MO. MPP. And I make any jump. Say, there will be a can be a bit me account. There will be a can be a bit maca. November 4th. About on the airport, Dr. Mahmoud William. It will be a national message on come down. Ma and Yakasa, especially say, look as I said, I want to be side. And a problem in that day. Okay, Kennedy so can also make. And the people walk or allow so. I said, look as I. And then you not pass say a dressing piece, say a republic no encasa, never any part of any one was making upon the kind. Kennedy, a couple of Japan, I can summon 40 years and I want to be Casa. And decided power, I also want to be some you're very careful. And I got Kennedy Japan. We only Pabia. So a damn still swam and I'll perform. Obe cool carrier. But say Kennedy, a couple of Japan. What Nano Essu swap now perform. Yes, certainly. Kasiana ko wo oma we anas aremi anas and on the video ban answer once na anegusu what do I say yaku ne why when am I call in Japan enti say the power no one need delay and why you very careful because see I'm not say no and Kennedy sabenya support our form Kennedy ama me come so see form see ha what am I Kennedy buy what about in there Kennedy am dia na me but very frank 2024 Sasadia no any pan sama dwene na reflect ya make say MPP but ade ba kwa kamera ka manya ka MPP ka Dr. Mahmoud Bawumia say be on na be we ni an fa Kennedy Japan running mate ka perfect MPP a we ni abana wi Dr. Mahmoud Bawumia so to be already no only so November 4th on na be we ni November 4th you better sorry emo be 1 to 5 na emo bon this one na we ni on na presidential candidate Emma MPP amanyoko anka onfa eye Kennedy Japan Emma ne be running mate nkofo so prese onkoya running mate mfama alankashe no baby Kennedy obi a onye but say ka MPP person mo win aba no e win eye 2024 election na onfa Kennedy Japan running mate as MPP problem na solve o ma win aba na easy Addo enye win but because yati ya hone kra ye expose you ye be sha wona na ntokwa sika kra bi and ka ya fo bojem no kukuo mu nsem ni na ba ko resign can you go resign from vice president Kennedy Japan kra kuma be no kite ko resign from vice president no enti dey kan wa the party we so dey say I brought one the easy but etokwana ACC no omenye very careful no manya careful e ebeba ne ye me da say na eye salinya akon ache odo e wo ho sanso e na Felix Dazi o say Wontumi is not the problem but Kennedy he calls for war always see what he did on Saturday and after so OB official say hey Ghana why because that law say Ken will not let anyone cheat him na say krono na no pese ye bebo no 4th no 4th November ni de ono say pese ye bebo no krono nti no ene na ni eden no but wo begina eye ballot box no ye kan say wa wo ye beto so aba no so ngo gina ho why you woni pa ana mo kan so a wani wen na omo kan obi be wia wa kwan obefa so obe wia obi wia o about one day again then na yeto ma na wiam eyi na ede wiam ne kan na nya ne kan kra we book na obi adi no mo obi adi no ene ede wia because unya nkofo register mo a no matuma wa na wo we ne akọ nti se obe wia wa se kwan bia so obe wia wo wia for comment section for my tap send as wo Europe, Canada, US, or send this guy the Abagana, what the family account, and I say bank account, ZPay or Netherlands, what they I do payment. And one is over Play Store and I say App Store, no download the tap send app no. Or download the we also promo code and one is over the party video show, over the party we show we are Europe, you better €5. So Canada and I say US and so you better $10, UK £5 into cost no tap send app no.
fedu dwuma nyina e wo fama ye yansa so ntwa ho odi ye tie eye chema Wontumi nsem no bi mu ya koba ya to aso e de ama masra wo se wo kasa wo ka ne ade bi obi eye bia no anu ntumi nsel le mo wa wo kasa wo ka obi agimi manumi ho se me wo NPP manumi ho se me wo NPP mo ye nkwasiafo kwan a wo fa so a wo de kasa mekrew eye show down ene ade no ene mani ntwa sanya sa na wo 13 mi bie wa meme ya chew ayafutuo ena me de ma wo because why ya sa ma Ahmed Sure emoni ade so ali ase hwan no omuni wiase bio enti de mesra wo ya yini say free na koi emano anya sa ana sa wo dwen say wo betima ye bibia so a anka aya no cross 2020 no so sa Ashanti na anya de a Central Region so say in the city Central Region so na cha ma Wontumi wo ho na mini ho enti de mesra wo ne say Kennedy ka de wo betimi aye na ka de wo betimi aye na sa wutimi afiri na ene da ya no aye on the 4th enti aka exactly 1 month na ye kwa koto aba no me de ma asem u ba be wie e wo Ezekiel chapter 18 verse 22 o say sa odiboye ni be safiri na kwambone so na wafa onyankopon akwan obenya nkwan eti aka 1 month anyese obeluso ena mepe na emomu nsem a wo kane ade a wudidi party fo atem polling station fo wanto amame a wagimi ene saa ne ma no sa wo bepa wo ma chew na wahwe wakwan a wo betimi afa so a ayade a party fo no wo benya onyankopon anim animonyam ene nipa nyina anim animonyam ye wo hoyi sa wo bi ye Roma asofo na ene wo se anokra ye nyankopon fie no se wo ka se wa free Roma asori mu na wo kwa kote na asori a parish kura na wo no ompeka se won free onyankopon edan no a asori for the man ompeka se won free mu na onfa nko catechist kura ye papa mu afri dan mu enti same ya regional chairman na abra yewura Alan ka se onko bi ono man you see any statement man ka se yentiti wo bi ayi na emu abra Alan ka se what resign na oni NPP mu bi ono de e was say kwan bia so se me yaja e was say me ne party for ekasa enti oye osummu aye osummu ena ma me de letter e de ma party for say satisfied no on kan hu bia wudi a say ya adwentanta bia ma no omonti ni posters bia free party offices man kasantia no eti we ni asemo a meka eti ma say me ba na ma ba bedi watem atem didie de wadi judges for atem wadi obi atem ehim for atem ani ade enti obi anim de obetimi aye sisa e wo Ezekiel chapter 18 verse 22 30 constituencies in the Ashanti region voted against President Kufuor. It is other regions. And a tuma President Kufuor, Wontumi Dares, leader of the party. And now, a sense CBM, na Awira ho, ne kama chirawu, ne dia penten was in the pen. Enne yakotua ba asantifo se omo ade de omo mpe Alan eye busuofo some you mistake I am telling you Alan is going to pull surprises. Yes. Alan is going to pull surprises. Na me catch you say whether you like it or not, someone to a mark in Japan. The traditional Ashanti, all of them will go to Allah. All of them will go to Allah. Those who are insulting Allah, those who think Allah
is not relevant, if Alan is not relevant in Ashanti region, if Alan is not relevant in NPP, Alan is relevant in Ghana here. Womuti Kumase, ATT Alan Atam, and Wontumi station. Wontumi is just a small boy. We're a small boy. Wontumi is just a small boy. Wontumi and 4 Northern Regional Chairman, voter regional chairman, have turned National Council into hooliganism group. Woka National Council, the highest body of NPP. Now go to Wontumi na the Burofu Tantara no Wakasa. Now I dare him. I'm going to dare him. Let him try November 4th. I'll give them showdown. Let's see your empty garments. Make them like it or not. All the sacrifices we made in 1992. Emma, these young boys, sir. Wontumi crowd so betimi. Shorty. Yes sir. Near Koso no any NPP amanyuko ni mu. Emu pai nkofo say by December de na Kennedy egu NPP. By December de na Kennedy egu NPP. Addo pa me da so me fa fi de kase so na me ntia ahwefo a ehwe ye sabre. Muni hwa ye ni ho. Na me hwa mo say ye ba pa mo je ye fe so. Me de Koso ni mom de ama me hu say NPP lose totally. Yes, de Koso no. De amesre ne say NPP John Mahama on starting on jubilate because the time aso. A time na any I don't know so peja NDC ntokwa NPP ntokwa ne peja nyina NDC fo nso ateku. Na so omu nyansa. We are plotting and demonstration. Say omu NPP enum nsam. Yeah. Na John Mahama best dina why no ho. Yes say woni obi ku. No nya akon wo ma na wabeto baako na wata obeka kan ma esese wo hu se wonsam na wode baaye no oyiye so ne bia firi mafa dia obetimi dia ye den ababo and ayeme de se NPP for ehoro montoma gufi e wo abonten me ayeme de papa ayame do wa de nyina ma de nyina NPP ena no mu guom ho anim ase na nka hwe mpanifo mienu Kennedy dey yetimi kan show. There is no way I betimi aka Kennedy said that. And say can say MPP me bisa say inti MPP Akufo-Addo wo ho ye den. Anya Akufo-Addo nti ntimi mfra eye Kennedy any chairman. We don't forget the chairman crowd there so shada difficult. Hey, okay, difficult. But ntimi mfa Kennedy and compare chairman. Kennedy metimi aka say you don't know yes Kennedy yedin what I say inti chairman so but there is no way obetimi di Kennedy Japan I compare hey chairman entimi chairman entimi Kennedy inti sa me sra Akufo-Addo na no wa hu se wa we awie MPP no de obedi no wa di awie sika nso a wo mu wi aye no wa Kennedy aka no omo wiye sika omo to say omo hu so omo we Ghana ne yaboka o adepa me say MPP yaboka yen na itememufo na etoma MPP fo no yen ne yaboka because yen penifo no abro ne beyi adokoro wo mo se de komo omo wiye sika wo mo de ne go ba ku fo hwe na se ye kwoti no che efie che sika owom ekwado biri bi ase ne kundia obi somebody yin na wo de beka was ono se somebody Ghana han somebody be ne benye sika twitwiri di wei ana ye mpenifo me de ne Kennedy amama hu say nsam wo ekoso wo man Ghana ha ne ye de yesi se nye yesi ye ya de ewom na se ye mpenifo no ma akromfo
Yam penifo na mpaso mu wi ayen. The Kennedy Canada. Yeah, the Kennedy Canada. Amaye say because me eti won nyina ye kika say yes. Yes so me say ba wadi Kennedy na me hira wo. Kennedy di aba. Canada na say Kennedy wa maye hu. Ade na hu re. Wa Kennedy. Wa maye Kenya be ye na. Wa say ayade ampenifo ne ye wo mu akromfo mu wi asika binu mu wi asika. Yam penifo ne binu mu wi asika because senkantisa adan ena chema Wontumi. Ye ti America no. Kennedy beka say penifo ne bi wi asika ebinu mu so wi adan e wa airport on mo side. Chema Wontumi say won me na wo ko. Na waka bibia fa me ho a. Me so me ba ya na nya mpa den na ese me ye. Meka senya no kore. Obeka say bibi wo man nya no kore. Hwan. Say Chema Wontumi. Wo meka we Addo beka ne say wo threat me ensa na wo threat ayi Ahmed na de wo threat me bia ma na me acho. Nte hu say ya. About fire. Ya me because adepa me na wo ku an. Na wa review me secret. Hey, abozge. Me so kwanku a me so ma punch. Me so fi ababa me ku hu fi bi. Me so ma gu me hu fi. Na ni be ja okwa. Dabi. Je o se ga Chema Wontumi. Ese se Chema so ba o Ebasa na wo so wo kan o man tokwa no aye mo. Yes, if you cannot beat them, just join them. What I say? Yentimi wa. O join no. I say me bo. Bona me bo no. Wontimi me. Nti etese obeka me ho. Nti die mpa na Chema eye ne conference oye mfa so mi hu hwe. O church in nsem. Nsem o kire mu no. Lawyer ampa be kire mu deda. Ale o Chema beka sa. Ale ona ye me kasa ma ko. What picture mu? I think you need to read us say. What picture mu deda? Nti mu ba ye as a boss no. Hey, Kennedy, fia. Oh, there be there. O de ntokwa na eba. O ba gidi gidi. Na papa mu na ba wie. Hwa ma me ka kire mo. NPPA o say ye. Dem fanti ye tribu say. This 20 about 2024 way. About way NPP for nyada me coming and up. Oh, e duabo ana. Enye duabo me see. And this ya fa ba na wie. Omo we know because only me ntia make us ana. Me see. Say who be so be me ma me na force me am because o say and no am say yes. It about say from contest film me so. And am say hey obi a wo say the NPP ayi Addo kra be gira ho na ya so na NPP atade abeto ma no. And then wo munyi me see nkrofo bebre adwa. Nkrofo bebre lusu to say nkrofo bebre lusu interest about NPP. Because they were expecting nyama no more expecting say NPP be ye no. Enya no mo ye. It is say nyama we e na mo so say twom ho e na mo gum ho ani mo ase. Mo ko review secrets. It you expect me say me konko to about NPP. At the permit me say me to about NPP. Me coming and I say me to about me job sika. Say NPP yo, say NDC yo, say whatever yo. Me sika sa ma to ama. Because me who say yen penifo ni mu abia de boye wo mo ba ye omo ye mo kom omo ba ye omo ye mo ma omo ba ye omo busua ana omo boa it is a multi me fo na me tanka be ye kra ka me nto aba e be ya na so ye nto aba ayi adukufo ya no si so Adukufo me say adukufo ayi adukufo tin bag you so Nanado ya na si so e na me ya because as Nanado me see the last statement obey e kwa na titisi makoma me ma me o say he ya nje be wo Messiah no na say wo na wonya wa ba ji Ghana si ya no ba ana me hu wo dia panyansa sempo na ka kire say no nyansa wo mo o ye penny o David yo nyansa wo mo ni nsam ade ba ya no nyansa wo but e bi the way of see a narrative story no say efren say ye ba wo Messiah no me bo I was suspecting say Tio. Maybe some mama narrative story na muntie baby America. O mani mo yede. It will be beka bibi a kire no. Oh e dia
me man Ghana we dey minim se ne memo ayede ye nyina ye gu nhyehyɛ ya so enche bia ne memo bego ne amukom ne nye se ebo apaye bi mo amunim covid ya da bia mo de hyei mo nkoso mfa nhye bia covid ne sam ne ma 1 or 2 bi enu nti na ma ne memo ayede but enche ye de ne ma ayede agugu akwa mu ye ho be han ye na wo be ka kire yen se ye be wo Messiah na wo de wo ya wan ye Messiah Messiah kwankase ye be wo Messiah why are you married to baby that be you want to boss and number be bad was what was nana time me 2 times and say I can get 1 year be 2 months na that also we need it obi also from baba to us say okay na be am na ya me ne nyaden me ne akufo ado asem obeka ya do me ne nya enkwati kura mu da menya ye da because as a whole man penny Ghana ya show uba be mass statement abama wo man yakoma beto ya yam na timi ka chere say fe say be wo Messiah na say wo de erade my hwe ya ho say akufo ado ya me ne bako David to boase akufo ya me ne bako pa because me per se ahame because the way am akoma di NPP etipa to the sense say some woman in the way am tra ha me ha ti mi kan ne ani ho ne me kura me rade say obama bu 1 people ho mabama bu me say me na me yam pipi ni na so mabama bu why was me gina pinti na mo hye why ye gina pinti anya ye why ye sabi anya ye ejamama jutu o de wa ma peda me fa fo nka ho jo fo na mo yire mo ho so what because I say nya na aye say akufo adu yi I was suspecting say enka ba me antena nchai no nka so say o man Ghana nipa ye hia ne ye Kennedy Agyapong and Kennedy yes o say say ono na yes Kennedy nya kra na enyama bi mu bego Kennedy onyanya because minimum crofobia wo mu ni bia wo boaboa wo wow dey maybe advice so ye bi but just vice impia bonti vice president Dr. Mobomia and you be na ya do about beka minim vice president nso betimi aye bi na enso NPP for dodo na expect say enka Kennedy ena nkobenya ena Kennedy nso emfa ya papa kufuo mitia wata obai oyira wawu shaden eno na em so pesa men kanti na omobo ma elisa wo ye expect say enka Kennedy na beba ena say wo hwe de we abane kona Kennedy nya de obenya emfa Kennedy me abeya Kennedy ne strength ne na hoodin a wo say nyina on reserve no pe ba bi ntina for I think the 2020 wait enobenya but this time media on reserve so what be the NPP ko na ma na be say o to wi a o masa another election e bia na the oboyi na be o masa ai na gese o masa to aso a so bia na o support so India because no 8 years me say aya NDC na eba adepa there is no way a Bawumia ebeba oni John Mahama nkrofo be vote ama Bawumia da me say because NPP nkrofo be bra losing interest about NPP me tie ma jojo ba ebi omo ma miskedi dia metimi aba back skedie and when you ko what I say and NPP for be brave because at the enyeme mo ye din enyeme mo adio na me bisa say ye hwan no ma it is akufo ado pese 2024 so mo mfa mo ntoma panfra NPP story wakade a ene ongo niemem so go niemem dia because Ghana say ne mo kan ye low memory ye we betimi afi na nti sa pa dia ene on forget na Bawumia onya all right shout me that say Addo for comment part comment section for my TikTok Twitter Instagram Facebook baby Adepa TV ye den komo twetwe no e de besi ha ye mre no enti me ne adwo na afen so shout na den komo twetwe we e de ebrewo sans na ye producers omoboa ye eye Joshua na afen so eye tuo midi eye Miss Ama Adepa we sans so ehia nyame adoma ochna yakran